Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do ana phanta nilihin pen adap ke mi a kardom nang pachir iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha Gorong pani tax gate pen lahorijan tax gate along pherang ketum kedokok ajok akele atangka kirung kachepatu sai jok j 800 adim 300 atangka ki endunang Karbi Anglong arlo asontina longta aronre asai ki klempen penang an atangka Karbi Anglong Autonomous Council amendment tangka pangrum ilo athake akimi akamsi ke klem seta arlo abangke jongjung alia phanchot puke ladaksi theglong daklo Lasonsi Karbi Anglong Autonomous Council pen tender kipia teng Gorompani tax gate lapen NH36 Lahorijan tax gate along ko ansi tax ke endunang jima halaan endundesi suri atangka ke enduna bangke manghu meme Pinpur me jongsi ihumalong dangkep agari along ki jumnaita suri isi pulote ejo along ki jumnaita hum inkoi pulote 20,000 lerok Chiklo ejon lote 6 lakhs lerok lake totlun pensi kelonglo hala kaprek agari ke kaprek alamlo Pinpur me jongsi Karbi Anglong Autonomous Council pen kapathik aret aphan panu kuksi akele atangka ke hang mate tax ke endun pulote lake demand mate ke ther ke hapenle ke hang kalima athe 100 adim 1000 200 adim 2000 pulote ko ansi ke preklo Alang litum tiket mati receive along kitok 8 pulote 800 5 pulote 500 pusi hadak ahok pet ke council pen lapuson asai toite ke ongnaita 100 anbaksi pa enchot Pherang ke atum bangso Gorompani lapen Lahorijan tax gate along kahumri dam ahut 2000 ke enang jedim 1000 adim 500 ansi endun chepaklang chotlo Lapen gari katewar driver atumta chethanlo kai ke 800 sita pinike pherang ke atum kedoko ajok 300 ansi nang endun chot pusi chethanlo Lasi laso ateng langdam pulote Karbi Anglong Autonomous Council along ko an midulong lo Lapen bangso tax gate along Karbi Anglong Autonomous Council pentong akele atangka kaperung ahukumsi kipima Jongsi Parunglong le pulote Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council Tax Departmental Action and Hygiene Jongsi langding pulote arlo kachirap do kokma puta mathada mimi alamlo Pini Karbi Anglong Autonomous Council pen kapitik aret ateng jongsi en pu asonte lapuson alamki avedaji Lasi bangso aphuta Karbi Anglong Autonomous Council Superintendent of Tax atum kopia kangsai wanchi lake mo aporsi chinipo seta pherang ke atum bangso aronre tax ke endun thap haputhak tarli bomsi rat ahong jai along paklang pon bompo News Text Report Karbi Anglong News Channel ले लो कोई बात नहीं ले लो आराम से ले लो कोई बात नहीं आराम टेंशन मत लो चौदह सौ कितना करिए चक्का कितना 18 चक्का क्या सामान लाए हो ये सरिया कहाँ ले जाओगे दीमापुर कहाँ से लाए हो ये दुर्गापुर मंगाल लगा कितना दिया यहाँ पे डेली आते हो कितने बार आते हो सप्ताह में हम लोग को तो 10 रोज 15 रोज में लेकिन 16 रुपये से 1400 लेता है एक बार में 1400 लेता है कागज दिखाइए तो यहाँ पे लिखा हुआ रिसीप्ट में क्या लिखा है लिखा है क्या अब थोड़ा कैमरा क्या लिखा है लिखा है कुछ अब देखे हो कितना लिखा है रिसीप्ट में लिखा है क्या लिखा है कितना लिखा आपका कितना दिया 1200 कितना चक्का 18 चक्का
फुल है क्या अभी? अब स्लिप देखो, खाली खाली है। खाली है। खाली है। खाली तो कितना 1200 लिया। आप फुल है कितना 1400 रुपये। अब ये कौन सा गेट का है? रहता है महीने में 2 बार। 2 बार। ये कौन सा गेट का है? गेट का नाम कोई बता। ये इधर देखो इधर देखो। क्या लिखा, क्या लिखा है? कार भी लिख रहा है ये तो। कार भी। गेट का नाम क्या लिखा है? गर्म पानी। गरम पानी। गर्म पानी है ना। आप स्लिप को दिखाओ तो थोड़ा कैमरा के सामने। गर्म पानी। क्या लिखा है? रिसिप्ट में क्या लिखा है? स्लिप में क्या, इसमें रिसिप्ट में आप जो पैसा दिए हो ना वो लिखा है क्या? इसमें नहीं लिखा है। तो कैमरा के सामने दिखाओ, उठा के दिखाओ। कितना है ये? 1200। 1200 लिखा है क्या? इसमें स्लिप में रिसिप्ट में 1200 लिखा है क्या? नहीं है, कुछ नहीं है। ना उल्टा उल्टा। अच्छा, लेकिन आपको दिया कितना? 1200 दिया जी। अच्छा, कितना चक्का? 18 चक्का 18 चक्का खाली गाड़ी। खाली गाड़ी। कितना दिया पैसा? 1600 नहीं 1400 रुपया। कितना चक्का है गाड़ी कितना चक्का है? 22 चक्का बोल के 1400 रुपये लिया। सामान क्या सामान है? इसमें लोड टाइल्स है। टाइल्स है। कहाँ से लाए? ये मोरबी गुजरात कहाँ से भेजो? बंगाल जाएगा। स्लिप में क्या लिखा है? स्लिप दिखाओ तो। खोल के दिखाओ। इसमें लिखा है क्या 1600? अमाउंट लिखा है क्या? कितना लिया? हाँ, 1400 ना 1600 कितना दिया? कितना लिखा है क्या? नहीं, ट्रक नंबर कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ भी नहीं लिखा। आपका कौन सा गाड़ी? कितना दिए हो? 1000। क्या सामान लाए हो? क्या सामान लाए हो? गाड़ी कितना चक्का है? कितना? 14 चक्का। कितना लिया? कितना लिया? 1000 रुपया। 1000 रुपया। और इसमें क्या लिखा है? वो सीट दिखाओ। हाँ? स्लिप दिखाओ। कुछ नहीं है। सामने अच्छा, दिखाओ, दिखाओ। कैमरे के सामने दिखाओ। सामने का दिखा। 1000 रुपया लिखा है क्या? नहीं है वहाँ पे। क्या लिखा है? आप कौन सा गेट का है ये? कौन सा गेट का है ये? ये कौन सा गेट है? कौन सा गेट है? आप लोग ऐसे देते हो बिना जानकारी से? हर बार रोका था गाड़ी रुका था। कितनी बार देते हो? डेली देते हो? नहीं डेली नहीं, हमको महीना में एक बार। एक बार। 1400। कितना चक्का? 18 चक्का। 18 चक्का। अच्छा, इसमें रिसिप्ट में क्या लिखा है? कितना लिखा रिसिप्ट में? कितना रेट लिखा है? दिखाई नहीं दे रही है। उठाओ, स्लिप को उठाओ। कैमरा के सामने दिखाओ। लिखा है क्या? नहीं 1400 का नहीं है ना? ये कौन सा गेट का है? ये गर्म पानी लग। गरम पानी। Patumi Thelang Arni Nilitum Apheranke Advarson Kropen Theso Katiki Mate Abari Adimalong Kahumridam Lason si Patumi Thelang Arni Nipai Krepo Ninkan Surihinira Inkoraketom Lakha Inkoratrok Dua Bargri MSC Constituency Ke Parlo Dolamara Angkangalong Datora PS Ke Parlo Diploso Anatu Ke Ongdung Atum Theso Katiki Pen Mena Ali Chepalong Pon Lapensi, Hemrit, Osomar, Loka Charlie, Gari Motor Kachinam, Kicho Kijun Ilopusi, Hadak Arada Tumpe Nilitum Apheranke, Edvarson Kropen Kahumri Damahut Nang Chithandun. Totangte, ko ana hokma haladak Arada Tumpen, Ang Tonpen, Nang Kachithandun Alamle Arjuponik Sinang. Dua Bargripen Edvarson Kro Report, Karbi Anglong News Channel. Pangsi, Karbi Anglong News Channel. Kilang wera to an temenili correspondent Everson Krohin pen suri ningkang sama kadam nalitum khan pipa jarlo kadam non nili kidu ladak MBC consensus ke parlo duar bagori angkang sidolo ladak dolomora la dhora pias ke parlo dipruso hawarong sidolo dipruso hawar plotang te tum lang damlo plotang te dolomora angkang bangka toknai dim si ladak tai long lo ladak toknai dim si ni dolo la pena ladak toknai dim lo pini la tabangso Adim ko pia posila bangso theng piarum nilikar jamba lake akapla theng pikali lake thiso barelong sini ninondolo thiso baganalong sinon nilidolo labangso thiso eitum thekpolong athe mi pikpik lapa athe do pikpik
la so thesu kala na ki cheng ben ko son si kala na ma la pen part me la bang so thesu ke tikia tum kon ali long ma la pen kon se anin kan wang kon ana thidu ma la pen rong kon si la bang so bari ki e pon ma la pen part me thesu pen ko an si muni tum ali ke palong un ma la bang so pu thak ni le klar dak pen karduji phansi alang phane ka sik dolo la dak la bang so bari hem phu phane le Kladak malai pen ka pathanun ja phandile bor ipon po adang lini tuma dungsi dolo ase noni tuma alang tumpele arju pono na ka benglong news channel hin pen phansuri suri kadom pajero asila thiso bari na la no la dak ni tum kedo la ke thek monong ke langmi pik la pa thedo pik la so thiso na li rongkan si ke ponilo nili ke nona mache avela stemela athe ke long tang an ke rong pharo hin ni ne rong pharo thom ni si dola Sitami lanon ibom lo at take long lenon pathe ya atum ciri siamuido rong paroisi akonon pining itu paroisi nendo ka na no mara take long ke la rong parohini ne rong parohini ra phokep ni an sidola achala thes intela bang so theso ki cheng pen ko son ko pya do bai pinai la hak tum ke mane heri dwai pinai polo vitamin pe ne urisa lahai pathe dap ye phan dwai pinai polo stamini dige a cross ta we masila dwai ta pe ne bang ke ni dige use te ninkan si silong ane the kwa an dik pon long ninkan sialong suri thongkep korapho lan ke du di the long kan sinai tum dak rong pen ador ken dulo ne bari long pen rong pen ni tu mang ke sikapli di the long sikapli be achala homsra ke tiki pen ali tum ko pipilo ale ka chelong ke thek long ke tan homsra ke tiki pen ali che thek long galan lo la pene hem usomar pene chipang re lo la pen ke hem ri chiri lo usomar ke charlie la ha chila na lo la sila thisu bang ke la ayara ke ti pen langdam pulote jek punon ding hin punon lai pen langdam lo putte lai ke aliawi langdam lo putte la thisu la hen lo karang di thiso te rupiah siklu sigilik lo ne thiso thisu kilik ke November last week lam la lik po la pen ke December November last week la pen December first week la pen second week la solom te pordhan lo the sugilik hadi acha antela no la thiso pana ali du punai asana ba ke ladak langmang ro harong san chom sidolo la puti puso na thu sidon idolo asino la daga bang ke likpon bom son situm thek ponolo don hisabom lo likpon bom lo pasi thesu ka kam thesu kitigi pen kwana se ale ke long ma ke non ni tum klembang phung phipen arju ponang kon an se ke le ale ke long pon bala pen parta me ke nam bang dak do ke nam bhanta me arju ponang asino phang si ka arju ponji ke la dak abang so homsra abari mata theso bari hem phu aphan se arju pon pola se alani phan non ethi thini la arju ponang Papang si karbeng ni channel pa nang hintang nang fan suri kalom pajalo ani tumla thesu labang so thesu rong kan sinai tum ke lo so abari lo non bortoman bang ke nili tum 60 bucks dula 60 bucks dulang di achala ninkan si sinong kan andik long ninkan si tuning bang ke 15000 kilo 15000 kilo jati pening tuning si oma pening si ong san pining bang mate bacha din te nai tum lik bom rong kan si lik tang rongkwan mane 30 bag ligalo rong thokep ni ligalo din rong thokep mo pen kan lo athei ko lai ke non pon pini ki lig lo 7500 lig lo 8500 ligalo 8500 ligalo ako ke lig ji thulang ma ipar lig lelang ipar wela ipar da tanglap lela la nani tum bari along pen ador kon si long tu na nili tum bang te apram advance and that ma pintu kas na pidi acha nang ka beng long rat phanani men thak nili men jinong tira long tu nang di rong ke da lamang roha harong acha lang ni pen aju ponong lo je rong thong ke pen si la an 1000 ulai pot mane 8000 se chota the ulai pol si non na da ka bari long pen ke nama tadu da salang ni phanta me thi thini aju pona la gari dong en
Apang si ka Benglong news sa channel hin pe phan suri kalam mi pajer lo channel le ba ani kan bang tame rata ka ni hisu nang kedam so nang kedam no puson complain pon manang tuning kan li da bari ni li sig na pon lo tuning pen pute pining apcha ji athi hadi athi tapcha ji ko paisa tapcha ji ni li matha lo pining la rong thong ke application 70000 bag loi 70000 la pining market rate ateng pute 80 bag loi so bari 80 bag loi di 80000 ke loi market rate ateng bha ni tum supply da mateng pute la kalang te nang li thila dak pen ko na do tong nam pon ne li advance ki pi apra pa tin loga se pi nang li bari long kana bari la sam thiso bari nam pon mana ne li long ni ne long thom ni du pu ha pu ho ba na ta nam pon dola hala pu ke sansela ha pu ke la non last December November last alom kai te December lom first week lom sanai ada ka junang la acha ante nang la ene ka Benglong ra tum phan thiso ke tiki pen ali du puna li than thek jim thek ji mane do thiso ke tiki pen da ali du mane ali du pi ka Dili cuy dun thek putih di, nola rong thong ke aplikasi yang sila 70 tilong lok ke lam suka lilu, do ulu, nola pini market ada orang teng putih lah, non pini kom deh sita nili tu 35-40,000 apa isa dola, abo jara red lah, sita mila pu asai dola, hiladang nili matalo lah rong 50-60 pen 80 ke doji, acha ante nang li ane homsra bepa desi claim ka pe bepa ta claim pon homsra ta claim aku nili pu covid ta claim covid ate jela covid pe homsra ko lo somo sa ke onai na do mane alle ko lo bang alle bang ke nili chini da mate covid ba he ta do sita mi homsra wa ache homsra ke rong homsra long te 2500 3000 paisa olai covid ke lan olai li covid ke long sita pun pho pen pun rong par halagi pun pharo hini pusta pun pho 1000 da ji la ke rong yong si 2200 paisa long lok pute silong Kang siang bong ke, saya cuti kira tu lah macam. Cuti plan pun tek betul. Ante nang li tala sombong pinan ali cilong pon tek kono nang li kinam pon ba. Oh, ni ali bang ke do elo ni li kena macam mati. Ameta aku ini ni mithai yang si cuti ki posan dah ali gitu. Bang ke kecunam macam mati ni li tumke. Lapuin bujar. Benglong rat panen liman sai ka. Liman jiran kro ni li sar bi kro sa. Dah kilong dulu lang aku non along kan lagi. Tapi aku pun kenam pada tang tame aju polo na tame dak kon sikai sinyal tame ali long do la penam pada tame dak thisu ka tiki pen apan munit ma ali chipalong hemri ka do ka tame long pon la sia tina pen bang putin tame la person ke apang so thisu tame ke tiki ponji phase pe ka Benglong phrang ke hoi pen tame na tu phan suri ningang sam academy pajer pensiri kadam nili lam theri bichikla kadam Harakat Pan Ingti Patu Aklamalong Happy Deepawali Dance Competition 2023 Mesen Pen Pajut Pon. Munit atum pulote kilun thek punon ke kan thek punon lata isi ning arong aje chipi pon thek. Keram tang phai kunia chiklo ni phai cricket hom ning kan surhini ra incorrect hom urmi arni aning kanwang ason thak thaksi pining le thot setame Harakat Pan Ingti Patu Aklamalong Alir Alon Pen Deepawali Dance Competition 2023 Padupon. Laso along organized pon Owe Chingri Committee alang litu pensi chepahem pupon. Managing Committee ato amen Serjang Ingti Lapen Belson Tero Natumsi Lang Charing Pon. First prize ano a kirap ke pajer pon amen late kajek rong hangpi arong Pan Ingti Lapen adun thu second prize anong a along kirap ke pajer pon amen Butheshwar Teron VDC Chairman Haraghat Constituency arong amen on Terong Haraghat. Lapen third prize ano a kirap ke pajer pon amen Siasim Ingti arong Montimung Haraghat. Kilun kachepate ki kan kachepate along Kangkrung Kangsai pon atumamen Lukhimi Kropi Angelina Bepi Kanap Debna atumpensi Judge Mate Kangkrung Kangsai aputhak ingwai ponlo. Haraghat Pen News Report Rensing Kiling Karbi Anglong News Channel. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me